بله تماشاوانن هیجا ام بزانبن روشال سوریه لروجبای کردستان گریدایی در بسبونا آلیکاریان چاوانه مازن علوش پیودارو برپرسی پیوندین راگهاندنا درگه بابل هوا میوانی منه سلاف بوت برز علوش دست پیک دتخوازم بزانبم گلو ت آلیکاری حتی ایرو جه درگه بابل هوا در باز بونه طبعا بالنسبه درباره آلیکاریان ین مروی نیوروژا ایرو یکم کاروان در باز بو یا بسر نتوینی گرتی جبو آلیکاری از زیاندیتیان او جی شش تر لبون کو در باز بون او تریلر چی لخواه دگرتن برزلوش؟ براستی اف بار هلگر کو در باز بون بریار بو بری نها در باز بن او جی کونن پیویستین وک بطانیانن به هویا خودجی ده به ترلیان جی بار هلگرین باشتر آلیکارین باشتر ده در باسی کو خوارن و کلوپلین دنین پیداوستی روزانه بن وک رجو ده در باسی نافچه ببن باشه تو آگاهداری لجمع و هیا کو ایرو یانسبه جاستا نافنتوی و جی یانجیش ترکیه و ایکو آلیکاری دی در باسی باب الهوا ببن بو حرم سوریه و روجبای کردستانه بله درباره دریه باب الهوا کلوپلین هاور چونه در باسی نافچه رزگار کری دست اپوزیسیون دبن او آلیکاری ایرو شش بار هلگر در باز بن سبج دی 14 در باز بن او جی یبسر نتونیه گرتی ونه هر وها دی دزگاه و ین خیرخوازی واناجی در باسی ببن جبو وانافچیان بهویا خوده و دروژن بیدجی هجمارک مزن او جی ین بسر نتونیه گرتی و دی در باز ببن او جی کلو پلین خوارنین جبو نافچین رزگار کری برز لوشنهات باسکرگو اوالی کارین در باز بن زیدتر او دورین گود بن کنترولا اپوزیسیونی دنه روش الورچاوه یا پیدا وستین خلکی چنه دوی درباره ده گر حنا آگاه داریانش تور بگرم درباره نافچین اپوزیسیون تان ها تیم جیان جیالیکاری در باز نبونه وان نافچیان نافچه ویران کریه پیوستی به آلیکاریه به تیم میدانی هیه جبو پشتوانیا نخوشخانه خلکیل ویده مالبات لویده لبن کافلانن إضافة الإمكانيات وعدم وجود المعدات الثقيلة والآليات الثقيلة وغيرها من المستلزمات هر وها او پیدیفین تیمین ما ین هاور چونه ین برگریا سیویل هن لسر عرده بکارین خوراد بن لی هول ناف دولتی کیمن و پیوستی ما بالکاری هي النظام في دمشق وبالإضافة إلى إضافة الأسواق أما كمناطق محررة في جبال غرب سوريا فهي منسية وبضع هذه الشحنات في ذخرات اف بار هالجرين كو در باس بو نجي تاني جبو نافچين رزگار كري بونه بله كتما ظنها درگه باب الهوا ذكرية و نتوين يقرتي راقهاند گو نها آلیکاری کارن در باز ببن گلوت آلیکارین تیمین هاوارچونه کسیم پسپور تیمین تندرستی ایکودی در باز ببن حنا دوی درباره دا گرتو ما آگاه دار طبعا بله
المعبر دەری ڤەکریەش ڕۆژا پێشی نەهاتیە الذي گرتن أثر هو الجانب التركي الموظفين ئالیە العاملين في تورکی یان ji derî ziyan gihayewê بلي تماشوانên هێژە بلي يعني روشاكو ل روجاوایی کوردستانی و سووریە تێژیاندن ڕەوشکی ئالۆز بلێ دەوام ziyan gihayەwan pirsgirêkên teknîkî henet nabera aliyê me û Tirkî de lê dubare dîsan dest pê kiriye dest bi kar kiriye ew derî û dê heme alîkarî jî duê derî derbas bibin. کێکێ مازن هەروەها دخوازم بزانبم کو لەسەر عەردێ ئەو يعني تیمên تەندروستی ئێک و دikarbin alîkariya xelkê bikin hene ji ber ku hin agahdariyen ku dighin me mesela li Efrînê li Cindirêsê li Raco rewşên gelek aloz hene yani li ser erdê çi alîkarî bo wan tê kirin بله مزنترین کارسات لجندرسیه لعفرینه کو بدهان آواهی که هاتن رخاین لبرايمل جندرسي الحكومات الدمكي ده همو هولين خوا دا نه پیش دا کو پینجی آمیر یانجی آلاف لوی دا کار دکن جبو در خستنا خلکیش بن کافلان اروها ناوندین هاورچونی جهاتنا آواکرین لی مقابلی و بصدان مالبات لبن کافلان مانه ام پیوستیا ما وەک نەخۆشخانەیەن گەڕۆک هەیە هەن نەخۆشخانە هەنە لێ پێویست ناکە پێویستی بە نەخۆشخانەیە گەڕۆک هەنە ئامێرێن مەزن هەنەش بۆ ڕاکردنا وان کاڤلان ئەف ژی مخابنی بە ناگێ دەستێمە حتا نەهاژی برێزە لوش هەروەها وەکی من دیار کردی نەتەوێن یەکگرتی بۆ خۆراگەهاند نەتەوێن یەکگرتی بۆ خۆراگەهاند کو آلیکاری دی بکاربن درباس ببن داخوازاوە چییە چی ئالیکاری دەرباس ببن بەێ هەن داخوایانی هەبوون توێنیە گرتیش بۆ مەسەلا دەرباسکردن ئالیکاریان ji بۆ vekirnariyan me daxwaz kir birayên me yên peywendîdar netewêniye girtî de ji bo hawarçûna vî gelî li Efrînê li Idlibê li gundewarên Helebê li hemin navçeyên din jî wan jî sozên baş dan me dibe ku ev soz bên bicîkirin rojên bê de bêviya xwedê ji ber ku ew navçe hemit ji pêwîst e di hawarçûnê de di xwarinê de di tenduristî de em heta niha di vê erdhejê de di rojên serma de derbas dikin xelk pêwistiya wan bi germkirinê bi amêrê germkirinê heye bi tenduristî heye bi şîrê zaroka heye hemit tişt pêwîstî ji wan re heye بلێ سپاسیات دکم مازن ئەلوش پێوزار و بەرپرسێ پەیوەندیان ڕاگەهاندنا دەرگەهێ بابل هەوا لەگەڵ مە